Watch Ake on Repeat Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Abi won banyade o banye ngwana ngule ko ni cha ofele enwo ha wo taka bon nyale Ake Repeat media beka benefe no ko ni abayo yo ya lo no ko no to ni me anu shitugba ni me no shekejo ne shake no pe Ake ba ogbo na ni ba botem ni ba ya me ficho ni me ba ne abenu wo shitugba wono ko na e ma wo che community royal priesthood e ma esu ono ngone ngwa ta na wata Marine World Resort yes sakumo no keji o wakwebe na be ko be jo ngani fine ka o shilashi no to ko no ta okay o che ko ata lo che no ko ata ni nyeshaji nyami ye heni permanent appeji Marine World Resort sakumo no jama kashi fine shon ko show fine no fe no ye di dami jo ngani fine jo gba ngona wa ke wo mami ke wo manye na bolewolo banasa de gba eko ka enegbe doje shie nyo no wakele banasa de gba mi ne wale ngona wasa wa chobe kele ko be se no wakele nasa de gba eyo moji ko me ne ani me ko me ameto fam fle ameka me no nshi tension wo me ke mami water be a living mermaid aga living mermaid de be mami water ni eye wo gbe ma te o mo le lanje wa gbura mi jogba ha wo no ne wo ni etso tagashi ne lefe mami water ni onya wo ba o de manye o manye jiro afe nye no o manye bi ni tenye wo mi hu wo mli wo mli jogba ni bo wo mli wo mi njo yo be tage bo ni wole ngone na bole wulu sakomo no manye ngona wake manye pasa shefi o wo wale na bole wulu em denche manye kenke me jogba tu no nyawo ke o tata ka wo bu gbe tutun ni akechomi dani ihe fa ji na yo mo aloyo oha na ke gbe eyan ni ji gbe ni akechomi ye hia dani mmene akechake ngbe ni gbe na yo mo aloyo oha ni o follow ha bo sisinu mo no pote akegbe fa gba ka bo sinu mo ye na ba bo sinu mo pote no no wana me kan na yo mo aloyo oha chobu you are don na yo mo ta flache je no my school ni ji ye wojiami gbe ni maji JT umul khair na Borley bokete no ji gbe ni chwake school be mi ni your school no ji gbe ni you so na ni mmene ni atomi gbe ni akechake gbe ni shi na yo mo eji gbe akoni beni ye ba fa oji no na akecho mi ye hia ni ji nche ma we ni himeji ni banina hani inle akeshin impa nji bini ejegbe aba no na akemi ba na afọ atan asa atumi a hia sen ona atumi ha wo hia sen wo hia sen tumo no minji na yo mu egbe na kebo mi chemo be na atumi a sen ya fe ton ba gbe ne ma fe onupa ake baby shi analo onupa wa chele na yo mu ahun ni ikebada na kanoni impapa e mami ni ji anago chebi bo tele lembe ni ye ba fa lehun be papa mami segbe na achose mi ye lehun acho mi yo o ha ejen inna la ewie moji iye wa ni kajambi bi o mi hu ifio aka ni bi boni oleni sano nupa afe na ka lo boni me baba o afe ma bo example enyo ne kwa me yayala lo ya no abashi shia hami abashi ngbe kefatai no mi enda kokura abashi ngbe hu ko afito mon enye o na kan bia mi iye tamo 12 years 11 to 12 years emi wo ngbo no mo abashi ngbe ahami no wo ni eji bebe ni na baba ibe shia fin
keni ai form yo mformo mwe na hye oba ho oba kpo no ko ba malano oba kpo ni bi fe wo mi hye abolo ke ba lenche ke lo e ba wo mi no ni sani be biga bi baba wa lo bla ye bi baba wa fe nkometo amfio na kan ni ewie mo twa akaka jangbe ka bi ahye de nche ni sani me baba wa fe nkome ifio e wa na ewo ebo mi yo ha chemu na echa ahụ kashi mmene poni nka bo wi one na to manye na epo echo mi yo ha lolo yo be wo na Borley ekpula egbe pote ni aketo le wo mi sa mi kai kwa ke wata Marine World Resort jeme ko mi ngani fan keji ale no o ba de sakumu no gbe do to ko ta no sejo mi yen ko gba omi yen wa na sharpen blue fine na do ma water yen Marine World Resort ko bete mi yen emi gba na pa yo ke emi lemon green le won yen mi yo manye ba gbo ne wo bete o sare gba mi ne wo Maame water mi de Maame water gbe ni kono beni wo ya school wo ke shop bo aye bijibo bo Maame water bijibo ani na kan foile no ko lo no ko real no ko ni yemi anukwale wa ino je shomoni tamobeni se na ni nyebani ihani nyele I'm a living mermaid mawo na ngmono o fulo mo enunwa ikesanike bo o memory gig ni kan chominda ejo fi o ko ba wo tumi wo ba dwa wo ra show pampan wo ba fo la show no wa chebo won e ka mi yo na kan fo ke fi e ka won na ngmono I'm a pure living mermaid bini ta flache ajegbe ayaba ni inyani form ye ta flache egboko eye imami tashiye o camera se ni kaji obile eba chon bo nshisho juba nunko yinshi ni nekenu ne si mani akambia mi ega ka si manji mokowe ba chon shikache yin noko wo ona ke as a captain enwe hingbe babe ni atawe fitemo shini anya elele mi na she India according to noni lenche na negba e kana she India ne eyi shin ejen ni atawo wale ne ka ba bu yi bona fe ni noni na twakata agbere na wala cha fun short oni nu akaba mi no be Indian mami jemeji henete ni atu na keni chumo na hale lele ne ba enyu elaji o enyu efia ni bipi ekopo ni mami gba mi atun ni ko ho ni eni o hale ni o se eje edoka baba ne ashimasi ne nigbele yo gbe nkan bo ba wie ni ba won le ake etebi lo etebi fe eji hewale ni keje he ni nchon ni mi de nche ni yen ba fan podi nche nyomba banye woni ke ne ebon ne ba ka o madam mi ba cho mi madam eje mbibio mi e cho madam ka o madam nyomba ni no ne le be ne ba ka no etan amabo ya afo keje hia ne ni lale nyomba enekta ka ne etan no abo ntake agbo na afo in fact imba na okadi baba o she yusu hewale ne na kan bia mi nino mi po afoko mi yusu ni kashehe kwe balaga besane adash shida mi hewale ke enyen le shieda jage hewale na ke hale for a very short time no cheye no be ba sheni no che ba he ni shikeji eke no che te jele mi le hewale tu en no kra ja o kele te jele mi eba jo shishi no ehewalo ewale ni ekpene no akesumoni eke no chaya according to ledenche na wiemo eke
mami la jie onufu ni kan kwem ka funshi de cho wie eten ni ahen lo ni emi awele hia ke keji tafla che e jole be sane ke jole apa ake bile ni ba hi wale cheni ni onye ni oke jole afọ na kan bi alo mokoni heche ntwage amewu amemuji wo be ko e jole be sane onye oke la apa eba fe na kan according to noni le ken grandmother niji le den che mami anago chebi bo tele bo mi twake be na be ba bo amani eba bo mami niji na we mami den che fa no mi na asha manjala leji muni jejalash ni government ken dey fund na available na afi ni ehun gold junei eji kenkelen yo ni bon gold junei won mo ye ashama jalami no wo ni government poken dey fund aje san hale no wo yo mo na kan bia me hie shika ni me ni yo na me ni le enunwa ka ke anagobo tele ame family mo ni nchon ke akwa blemako yo pana ko ke he shika che ko poten ni banina na ke ebile babo amanie we fine na ni ake mami marry mami bahale si do mi yoko be do mi be nunu papa ni do mi fe ni bp si eyin ejo si be boni si we yo le be sande gmenu ko ni etu omo ni ba te mo ni muji wo ame tele na kan a fe yo mu ni hale kenkele bi ni jeminji mi na yomo na Borley Wulu yo ha no ka yu ogmenene be wo mami egbela boniba ngbona choi mamu wotane egbela mi boni jinsi ene echo ka se ni mle twane ni e ba se ni wo ma be ke si ora ke si bi ni wadra ko ato me wa ka me ne farming bi ni me ne ndume bi ni me ne ko me bi ni wo be bi ka ja formula ka me ne farming bi ni ha no bank fa aga me ne so me bi ni ha no bank so le ko te aga be isoko ba ya ani bombo no no me na gba be tere ni ji tuntun ni ake mo no oh mi eni yen ba fa iye 12 years to mo boni wie mla mi 12 years at 12 years no mi nke nna ni yo si mi anwen ya papa won ke papa won ya yan si fi o ni 12 years kayo be mi ni yawo papa won be ku ni echa mi 15 ni tafa cha mfoko yin wie mo ne ke mi wie no mi 12 years ni nchon ona ke ye na ka bia me ye JSS no won ye JSS ntwa ke inda koshi nsheshon ona ko na me na ka bia enwe ntife ne ken nkon fe ne ken me ni le nhihije amele mi ojogba ni nbo nfomo na ni nchake squinty ni nkohu ko na mi ken na ntu ona no wa impa wie mo ne ka mi wie le bi man pako hi of ni twa ke ni ne eka madam ihi oni ni en hambo ahun she no she doda oda ne wo ebi ni machonbu gbomoni jibo bona fe ni onye bu enche oyo okusumi no oh ina ayu one anu kwale sane no ne ka jenhia meji kan lebe ni fenjomopo ake maji ho wose kuwe magbo inji ho noji number 1 viemo ni papa kam inji ho ni kanya anyoko te ho jiemo ne ba chami ni ya wale e ba gbo ewo mi ni police ba mú mi yes manasa ni papa ka mi kan bia mi oblaye bia me gbeloto na me nu ka po hoy kani toke blue danko baba na kan bia sugar wa amenu wa
school enka yo amenu wa wo papa akami ne keke nya nyokote hoje mu ni nyese tututu kete ba agbo ni manasan ni kemi den chehu in lebe ni try ever in my lifetime akama je ho bengbele ni nkunse ajaka ni hini ni ese ha ni le ku wake hi aboni kemi ba wa ejele mi echo inunyam ni minja alo ihewale ni minja twaga mo femu ni kemi na no ko femu alo mo ni kemba na no ko femu e no ko ni eko ye mi in fact be she mo mi wa ni ese han le ake iye kpulo tolu iye nye makande fe ajake afla che ni mo kwa aka na ina e ka to na habo oni yes e chomi ni ni e fe bona fe ni eni she ni mi de nche mahi ko ni lewe efe free e ba chomi fe ka jaje me wen an le ake iye no ko ni pelo wa to mo good e pelo po fe good she no endako kaji bi e she e ka ni e ba ha mi ile no ni jina kan bia mi she ma bia ke she but no ye ba fa we as a living memory there that no matter 12 years ani o show sense come ona adoha o to kadi ko ni ba e mani ma ke she bi ke na pe bi ke na short ko e wo bi ate kene ko that no wa 12 years ni o ba na jele bi to gba ne ke wie mo ne kwen ina ke mami ameji meni sani amewie ne ame ansa ame ha etu ina mami ke papa no ni mi mawie no na ama me bomi no ni ba mawie ne twaga no na me bomi bona me bomi ni kaja bibio mi enyon ha ame chombo ni wie modra ha boni mo ayen ha je aye ni akanabu ncham kwa aye na aye follow shi akeko oba ifu obo egbete ni ndomo gbete ni ko ba ko ni ame achon boni asama mi ahun ni achon wa ke ka asama mi hu impe ka mi ya enyonse ni ka seje kwa aka be aka o ke neken no obe over to jolati na ake no ni baba umba na ene han ngba ba he ni papa e han mami ka mi jofo ka shinu nwa maami aka mi shinu nwa maami ajake hingba baba he wadenche ni mi wen inda klada na fonse no wamba fe bi kome chewa ihisha ke bi kome chewa in papa nkaba ka cho mi madam e madam kra ji mi na ehwen nka papa fe no in 11 years papa juwa yo manya wo na yo wo mame yo ha mame ka shi wo na wo la ka shi no me kenkren ku e no me o so la Hausa wo ya Hausa jamo me jogba o mame shi be mi ni o yo Hausa jamo mi ani ne ke call ni o gbe la lo still call ni gba una wo ni o shi jamo no o bete call ni mi yo o iradon awusa jamo nmeko e poka ba shimene nmeko imani ehi ihe mi lolo shishiji ihe wale ne akafomi je imba noko ni nkaba pe spono wa e wale eyemi po dana tubami nibi ni nchobo na aka kaje mbibi omi na ni mfio na efe ife omo dani ntuba ni ntuba un because mbapa e solid na for me shishiji akeshin he wale ne ahe he wale is an Islamic spirit marine me no ni here is an Islamic spirit is an Islamic jinn what all a jinn bofo ona e wo na kan bofo ni me use wo muslimini na kan he wale use wo ofana na benincho itamo to mo wojema woji na eko abaka ene one itamo na kan ke ake won po emi ni ji won ona ka shi ke momento ka wasa jena no gbla mi
Why brofo body? Na me tafaja kama amenyi mo cheneke. Ame wi obrofo. Ame wo gank na bi shibo no tamo na kan kan ba na kan jima wo jinye kome. Na ame wa to ni ameye ame jo nso mi. Ame mbo fo jam sham kama mo sham wi obrofo. Ame wo su. Ame wo ama ato mamo tare shibo no tamo wo ni ayoshi. Kene bi no jino wo to no gbam jo ba no gban wo. No ni minta ni onu shishiji no fe no onupa yemi no fia no onupa yemi ni ko onupa ebu eni bi ji emu na ba mo je bi eni ba je ameni bi no onupa ba mo amemi mi onupa ji mi no na ke blofo won na me ke mami no na shimi onupa ji mi ona no koni me ba o leji wo alo hewale alo bofwe aye no nokole ni mi no ni yen enoko wa inti wa edawa jomo edencheni inti wa mi dencheni jemu ko ni ibajele mi ni nte ni sambada bi pakomba ewo mi emini Botuntu mi tuntu ni ona boni nchon ne wa me no na efi a me chomo ibi sisi bi no ama me ba yi mo hie ni mi makwa me ona won ko ne yi shi ne hie fu ne eto e mami alo papa kene papa no akotole ne ngale ne fuale aha e mami jimi no e ba akotomi ne ba fua mi ne ba e ba mo mi ni no ne tawo kasa ni ma hale danko e ma bote se atumi ni ma wo ma hambile ko ni ma wo lagba agbene keke nma e wo ma mi he ne ke sani e ya agbene ni wie mo ne ke aneba o ba cha buko nyenye ese ni ji o cha me kela anyi no agbena aya he ne ke wie mo ya e ke ba ye baba o fa no na no ni nchon no ji difference ni yo mi ni me na nu aka moko pipe ko mi aga we want chajibo no anakobo no yi shipen be ojo wajalabi penyi di penyi onupa ajimi yo momu njimi watching fe no na eshikone no amenyeji mami no one fe one no na mbini jamoni ta flat dun ni le won mi mo fe mo no ba na ne kan ba pe ni won che ni elebo ni akoto mami won che be eshaku won che be bulu ni ta flat jimi foni mo fe mo ni na e mami na wo e mami ye na enye ke mami ka oh mami o fa mi ngabo e kwahia ni kuno ta shine ko no mami e o ba we mo fe mo no ba na ni won che ni enamami na ehwe alo ekele mi ro of alo eto ni gbogbomo ebejemu ebewon cause ke oye wo ke ona won na chole mami wata sano na ke o mami ni o wo no hie enyeni no onyeni no mie amefe ke twashika wo efe bi ni ametemo ko no ekwo ofemi ofana ni nchon amete ameko me ye nipo ni amejensomi shi ameye wo shishi jake mami e wo hie fin no amejensomi no shi ameye wo shishi be chulo na tuwa yes ameye wo shishi moko ba pe aka o mi enwo jensomi mi enwo jensomi shi je mami ni e ba chegbe konkolo shi jensomi ye mami e shishi wo bi wo shishi bi ni ofana ni nchon yes no manye ke ba ku ke baby ni be ma ke bo no be calling ni ke be ni o ya ba fa no ba betem ni te e ke o relationship me betem ke gba se me betem te ya fete e wa fi o shin bone yo leji I was a married woman
like a wedded wife ni nke iye fatan lawyer husband there alo ex husband there police officer ni waje shishi kura be ni constable class 1 waje shishi ni wabechinsi kura wabechinsi shi be mi ni ewale agbene ba fe basa kura ntwake agbene ekpene keshito po kula nu e ba mo mi shipamo la ne ya igbenyo o makwe ne ya pa ga minini enyenye tete he la denche dan we mo chon ake ete eko akala ke mo ne ke yo ta flache je gbomo fuloni womu eke yo tun emi ne ka makada bi je woni nkala bi enyo eka ka mi ye bi enyo no wo atale nu no fi ono fe no eka mi cash efe ni wo ga enyo no wo je won jimi na kala ke ba tu won tale ke ba ne ba shia ne ba kontale na kan bia mi nke YPEP Youngsters Peer Education Project. It's an NGO based under, I think Ghana is commission. Game tuni na kan bia mi e ba kontale kete ni akechengbe shiete ne ekwe mi agbene fi aka nga ingbe mi hale ni ingbe ni kanu ni papa ke wo mi na kan gbe noji in spiritual mother egbe ni physically asa ke wo mi eshmo no ingbe mumumi asa ke ba wo mi hello na ona bane yole e wo ko che na kan gbe ona mumumi mo jemi obana over na ona bane yole wo be mi na chengbe shieten e wale ji eko na chon e chomi ni bene ba shebara se ka ena asabe mami ohun mi yiri unim no mi yiri so oya wo otisiboso awoguni komu otisiboso awoguni komu jeti onya o ona none na ne bongba bone ne hin ha bone dressing bone maya fi hale bone ne gba ona ni mba bomba pa manie baba ka mi ago obla no enabo wa okoya akatele don sibesa na akohin me ejen bona fe ni ehia ajole ikayo jugba gaje na ewo otumi kanam no etu efa janje ko etu emi ni nteni chumo Daniel enwe babote otu emi ne say ewo egbo in charge officer wo no agbene e ba fe basa no mwe ba fe ba ko hami ogbele ne ko na etu le akeno akalo no mi ole ni emi jogba abiona ile gbomo ni jimi wa shinomi won chimono ona no won kenye so mo po na kan bia mi ake abanya wa mi lo ikenye so mo baba o ite United Church of God ya choir mi eje prayer warrior ohun jimi evangelist ni Ndomoro Aviko Junction preacher be ka ake fobu ake fobu no ko be no ba fe inte ahun teti bi Joshua like me I can go back home your father has a lot to say na kan gbile ni cheke ba na kan gbile ngbla klante kan ni na baba aja ke ngbele fite in divorce agbene in divorce satan oblanu kokoro na to le med lehun e ba pe mi awre akmo akami wo to me so aho na wo mi lele ogba papa de chi atamasala chi e de sada akiye ni femo bright price jawure bibi on kabo wi anya ko oblanu ehie in where the last 1 week from Sunday na agbena to the following Sunday na baba womi kaya in wule ngo achole budin kai na baba womi kaya ni ma 441 be na ba cheshwa ni no me fe jitumo gbeheni oko panye to jogba nuani e ba na ke imba leje lemi no agbene kai ento
ni so mo uni ya ho e mbo e wo moden won sumo ne ba chi na ya asafo emi ka energy pe asafo ba hye me gbeye moko sumo mpo ne ba benkem no won kan entoni moko akale akegbomo ni jimini be ocho pi ya mi wasi mule twa ne wo be na wona gashi be na ni hani agbene npene ni ntashie ni ketashin mene na kan noji alaji ko ni so ma che egbe Ghana ne ehie shika wa enye ewa de nche equaneti kaka enu ne be mi ne bi mi so mo po e mi nwenchu ye kaso agbe no ma mi tashi ni wo ne ogbe no ba nyo cross check papa le ekele un esmone ke ma yin shi kala ko da bi mumi imani ewo esmone efe ihe ni dane kemi ananu ko fe mu ne wo papa le etwa fa sha ba fe ni ojugba kokoko na ba fe eto engagement kaja nwa secondary school egbe mi eno kan bote authority sekemba kan twa atala va anyo ma je ke ba tofia so ne kan ka bu achi e 4p nyami kokoko pepo na agbena soha ho enami ogba enami ju iyaje ju for to mawaka oblayo na lo ejo le ni e ba bi ejo le ni no e ke sumo mata ni ke ya fe ni papa le be na ehye nwo sha enoje chele mo ni ji ju for enoje chele mo intejeme ni mi hu ya slale ajaka be ni nji okpo ye tumi lebi ni ji show ina eto ni e manshi na ana no mi eje bi enyo iye ma na ipo ni ji nwa imatu ye jeme wo jenyo ni ha mi nwenchu e kasoa no okwa mi nton ni bipo ni impact ko ewo ko mi etako shini teshile bi e ina eloli e manshi na show keo itwake alaje babie o besani atuole shike akweloli agbele hun shiki e mana analaje alo e around mela una nke no mi ya e forest bureau e le deal of forest bureau e forest bureau chaka ka pa Ghana nefe ne wante ya atuole shini sheje ke boy se me na mi keke tukanta kama na me hiafue hia hihwe mo ni ya helegbile e muji onu hihile shishi mo fe mo njofue insante first bureau koko mo fe mo hiafue oh e boy se ko me manaf nkele fe manaf ni na me njofue dada aja umu aja umu e hiafue je no ko bibio ah kente bia ni mfe mi engbele agbene nle ni mfe e wonte papa le mamingo e mami amagaji ani no nte mamingo ni nte mami engo bwashi ni nte mami engo e mami yabo amani echo e mami fe anu kwale sane yo nupa yo mokra papa leda e we mami eda e mami ekwami din ni wie sane etani mi mfo e ka haji awumu mi denche kwamoni nkwobo ne ona kaja ke onupa jimini ye ngbe skwa mi uma jofu nkwokobo ne ke pension me ne nkwobo wa bilako agajia mini mfe mini alaji ke ba ke mfe ni makpale fai sife no bo ole aka no kwete no ile aka no kwete no shi eloli ani na choni e woni inteni ya nene me fe dane mami ke mi ake noni ebto wa wie etu ebila abadan wona ebila wie ni manu no na echon abatwale tashi no ni no mpo sumo ne ba e mami kpale fire phone no wa dane baba alaji ba petition e aje mami se egbe kra esumo po ne ba ben kemi anu kwale mi fo wa because apale wo yin enyan wa na ewa mi wa no I am afraid to lose him she wi mo na je yin e bi mi ake
iya wuni kele lo ke oh alaji kan ya wu enwe ku me ba e kokoko papa bola kele nwe solio kan ya wu en papa ba kebu islam no mari adwashi yo mari enyopo e wa kan ya wu en papa ba kebu mi ne wo fi o mi na kan in fact papa le ba bon amane ko me ke na e ba ngo na afe ni etane na komi e wo tufo ogbeke e ba ngo shi na etwashi na nungojoko equality ke 55 ke manche fai na bu e ke enako na kan fai da enako manche ko ni bu na kan fai da ejele ni leshi na edumu na ekwole ke timo ke ifole ke mi ake nunko ye ni he fo fele maye lo la ko alaji mi no yu agbene ke mi ake ataleponi nu ewo muslimi jile jalabia ni nu ewo enako ekodan kaji eko ye kwele shikane yo ne eba heko jalabia na ye shikade ncheni nkpele ye mi stone mini stones ni yo mi ena ko eko dan ne wo ne mo ye awuja kechi nu ye awuja kechi ena ko eko dan na wie awuja kechi emu ni hellish na bi mi ake kenku ekole na ni papa le ekwa alaje ekwa ni le ebi mi ake kenku ekole ne kedumushin kele ke mi ake nunko ye ni kufele mayelo nkela kan heye ikele ikomi nu e bagbeleshi na nu e bila ake na egbeleshi na ne dumushin na ni nu e bila ake e banye ekele agba engalo ne ke akoto shi ne kala ke qualify enye ekele agba enga ele ke yo eyewu no e qualify anu qualify de sane ne one e ka no me hyamu ewe fe ntu aka hyamu ewe ne pa fai ne wie sane agbene e ne wie kehye ana agbene ihelish nkela ka ebuenu mi yashia ni mbanya ni na papa ni mbola amanie mbapa enmo wa ni enma mi den chengbe ne ha mi direction to India ikema ke ene ha mi ne kenteje isaje ni gba na fe ma na fe na gbala ni fitio ke ni bi efe ma na fe na papa le alaje enka twale don sije no ko ni e ba badon obwenya ni atawo anukwale sane ni enfemi na keke ne kemfo mi nka ba fangbe kote o ye no be ma Tagana ko fangbe be no ba no Tagana be o ya na agbulo is den ya na kan fangbe ma Tagana ahunto anukwale sane wa ha mi no ni ba ni iye gbobo fefe na gbene give up ji ike awie money ke oyo ne mama itashin ko gbena cross mono cheki e mane unu sanin kaboyu o iye tumi mi be ni yara chele me indomo tama center ni penchichi bo ni penchichi ni ke bo no nka dumo tama ni ko ye chele bo no okwo na ne ono na ewo komuji no agbene babo mama bi maka mi na aye eji mi agbene ibo mfliki mo ke iye tamani ye chelem ne ke mama anya nyoko achole stala leba injofo ka ni nale na mi na ne be e ke oh mi ni fi obo tashi ma chayele ma cha mami be ni mami wo lo le ne ba mobo anso ho eye ochi indomo ashama ni penchichi ni efemi ahunto agbene to mi shete no iye ba chele mi e a chele mi ye kuledo busufo do chagbeti ami niji amaki cheni ketigali banunwa APME amaki cheni ketigali banunwa ni ba inunwa nsho na APME ebengmene shi ebinu epie bone yo no ebinu niji busufo do chagbeti ami le yo na APME jeme haji nojingmene no bedani obaheshi do bata obaheshi ne ke
otomo na gbage ha mo epi amli she mo ba ke to me no gbagba yin be otom ba wa de nche Oh. Yichwele emi wa shi won che fen won che ede masha. yo no be manye kebe no oba heshine amo no obon ntumo keme ha mo obon me wa mo keme go to wa mo pe anya abo ngo aka me san yo odase so wa be heshi me kuma ne ke na agba ne gba me na te afioten na any signs come aka show ne ke no go ne ko step ne ke no go ne ko yinse Mi fe lucky wa akeni mi emini ewo ha manye basabasa. First one a marriage, second one marriage, third one e blenwe ba je yen oji kokoko ni nkebu e nye basabasa. She normally me baba o ye ni ka fia me ka yo here waga nu mene nu ni yeshika wa e ba bi bosomo she oba bi leshika we abuda nike e ka bo wetan ko otwale waga ife bize ya meeting ife bize ya ko ife bize jenu eni frustration no ato se afebo ni oba to amese e ba jenu fireable shike oh sorry ba jenu fireable shike jenu ehun ke ba le ne che ba se miabo oba na ni nu e oba fejele mi no fe no ya le shi fo da mi e ko ba wo pepe ehie shika kpoto no la ke kokko ya esen ne e ba nye esen ne fe 100 yabo e ba nye okpono ne fe 1000 yabo shi se kome alo sen ne kotapo ona ni ko okwa na hinwe be do ba le shi ehie e ke bo wo kan ya son be ekpeta o yin kula ehie ke bo dabi ona gbeme ni leni taflache Bible like a lack of knowledge my people perish pweni o nene meni toboni o na pimo no na ka hie wuji nji meni pa nika o bi no kopo na habu ni lololo eje no to eno je no fele no ko esa no o phone na de ko no kwe ka o phone na ni e no ba na ke je nu ani nu esimobo shimoko yese ni ntuo ni onale no ewe ke cho nu eno ke frustrate bu ko no ba to wole ese egbe ko no to ta flat yes ana bane yole ni kaji eventually uno ale akagbomo ni jibone kanu nsumobo kusumiye wotole sana na ba jele spirit niji mami abaje esana ale bona veni bo ona hejole magme ko kanu nkonye wa moni sani ekewa bo ekba wa nu ko ni nu anya itwa tema put lete kaji nu enye ejie sana ewa nu bona veni nu anagbene ekwabu kanu homo yele te afitan lebu ona boni nchon shikaji nuwe ono le gbomo ni jibo ni nuwe nye efe na kan kusun epe waji momi no wa gbene wale egbele ope eventually na kan nuwe baton spirit na dan lo ye jele mi abune mo oge igmo e no feel free agbene dabi onuko shishin kaji yojibo ona amakabo mi na kan intention your spiritual husband me your spiritual husband apart from in mamie niji marine bona in your spiritual husband bona benincho kashi ni ntane nuni nke hishalo nuni nke ba hishin ke ba die sa na pe le ebachon tomo edomo momo mi wule na ye jele mi wo boni sane echele woten lo ya ni be aba lo ya ne tonu ne fe frustrated ye he ya dabida rather e ba jole ko ni nu anya le mi ojugba ona boni ye ole unless perhaps te actually tem unless perhaps o to gbehe ojugba
can't lie. No more than line. Sorry, unless perhaps say Oto Behe Ojubang. Ke obule no ba to egbehe ehale ni obatu ne kan kusumile le frustratoble. Kan nu ekpene ne still go ahead with the marriage. Ya be mi na je ko na ke sa na ne e frustrator nu e fiti onu ani tumo e fiti onu e ba na nu ko ni e ye no fe no shika ka bo yi shetape eba chotobo gbe ka bibi o. E ba fiti nu no fe no e ka mi fu lani ka fitele ta fla che no yo ne bono ta shine poka ko nyami yo ya inshi na abu akunta ba pene awun ni moko ni yenga o to le ta fla che e wa na simple ni ka ba gbe ma mi no kwe e wo mo fe mo ni ne ke ni ne ko ngbe na ni enna ko se simtim se ne ni ko na se hu no ni sana fe e no ndo ne bona fe ni ko onawu e ni nu anya atashi agbene nu e ba nani na enye wabo yo no emanye wo yo manangbe shima bega shi since beni o tashi ne kejo o 12 ke ba ke bia mani o ke ka ekpeda me etra ka ba kabo ye gbe papa ko ma no kale kale baba o shishiji bemi ni mbatashi ntana gbene ami seni ntashi ejele mi emi enu wa mana ipo e nu wa wa efe teshi ewo mi nu wa wa efe meni bemi fa meni bemi ekome pe meni nu wa wa ja cheme fe meni e bemi e ame ifa ona bani nchon ni to bani nchon yen ke lack of knowledge my people perish ni bible no ke okwasia ma wani nda ho ona no bulu taflache ni ye kan hye le fie ni to kolu ye ngami ofa na bani nchon ha wa ye ko meteshi many fata ye ameifa ameteshi wa number 1 kangbe na bi mami number 1 moko eleke dane to menshina na kechina ke wai dana baba chuni to un kangbe ha le ko enu shishi moko unke sani Maame hiano ni noe le is a correcting hiano ni le inu shishi ha me e wonu evident forward I was willing to do because amame o mam nimba e woni mimba kusumi na afi o ke pe obu e le ebi ni kun fe keke ka me fo ojugba shi be mi ninte na kan ni bi e chon mi ni kun se mba no mi nkan yen bi e ho ni bi e he mo mi ni ji njema won bi le ke ba ngole ho mi shinin tane won chekpa na shinin tane ilo jugba ke mo ko hien ho afo ekolo ni shinin tane ni hien ho ya eto babu no fo ko no ka gbe mi kan bi la lo mi ni kan bi la sha fole anye o fa na ni nchon no wan san kun sen ya ni na me ni ka mo nu pa iye ake bi ane na mi bo ne bale no mi pa me fa me na tui no na me ka mi enu shiken kple kenta machon yinga enu shishin lele ni kple kenta wen mi den chensante kun e jama me chemi mi nte ekobo ni nte nke asale gan nkele ni te ni nkele anina opobi ame chole awo opobi kwe nte nkele anina le nkele pote because asale ekemi aga enyemi ni aka opobi ejega no wo nkele te shini wo te ni wa anina le ekpene na wa ka okay baby ane be pa ko mpeleke kafla che la yen no wo kaji no me fense fuwe ko ni shagbene gbomo ni nkele awie pu eshako 3 days inka wo fa
Mo fa ka ngame na sane. E balaga mi ke yanti akwa. Wọ́n police station. Na fe mini po akwesa na police station. Ni ya wale. Bila wo jalabi afan. So ha un kusungbe. Ni fe kusun tano ni nte. Ni fi ma fi fine. Ni won ba afa ya la enwontu enhie. No babala ka be esani ona ga ncho ya la dabi no be sani ma dodge. No dodge ke cho nwontu e ko no. No wa Maame call ya block oja no. Nwontu e ko no ne ken. Mi dodge ke cho jeme. Ko nka je ofu e bi ahina na. E ken kan man yete. Mi ya abonsante na ye na abotele ngo. Shi won ya no ni. Obla ye ko meniji wo ye ko me achola we mwede. Mmene ni ka bo wi one je na nse ebe ete. Na ye mwede ba bom blomo. First e chemi awon. Ni mi a chemi awon ko ke awon. Mi nle no niji. Because any a chose mi ya dan wo che awon. No ko ke awon. Awoje awon jo mi ni piye. Wo ko ke awon. Me in Germany because ni mi den cha mi awon po mi ni ji awon Gane amecho na ka awo so na ka dan enimi apeke mi keje alo achose mi keje onyo je awon acho mi won wo chole to mo ke tigali wo che to mo yago wo che oba chele yago si ke ajapa wo che ajapa si mami wo che mami si aigbe un ke mami shi ona be ni ncho enwa mi e ko ke mami si elen la geshi o che ni mami si eden chepo ke mami si bp trabie no ke mami si e na mo no cho o fa no na be ni ncho no un den chepo un e che gbe ni ko ke mami si den chepo e sa no change ma wo gbe no ke che mi ko che no pe ma fo ye shika o che no e lololo e nle akemi ni ona be ni ncho Simon bolo awon ewo nfo mi iyen ni ya no mi ya fa che mi awon sibe ni mana e ba awon e ba je yin egbe ka awon pobi ke nchabo ihale nka o awon pobi anu kwale sani no ni ncho na aka e che mi ne day before that day mi ho ni kele pe enwentu ehini atangbemi chi chenwe kan e kwale he ya me fen ejen no nkele be basabasa nkele talo le mi hu impe lo le fe hale ona be ni cho no mi ya gan mi ya ngbengbe ni wo nkele be wona ke le cho mi na agbe ne nwe kaji ame won cho nu pa ji le bi e bele ka ke chebu e sa no fu edam o fa na be ni cho ni wo nye no iwo fa forget ni ba o ni lela dan ko yo hin na chebu yo se sa no fu o mi what cheko be yadani eye hie no ba tele se ne ba kwese shona ke boni ke mamile yo fine wo e ka bala ke ko disrespect e won kun se si beni wodo wo ne ken wo ba ya no be na wo ye pi na ba baba o na ba na ka bia mi wa me ga me lolo e me ko me na me ke wojin fonfon e ba Maame lomo wo mi ni amemba mi po mi ken we ku me nwo fa kan yanti ako nya megbenye petashi na me ho sha lo wojin ko meke kusun ko men ya no e Maame wa mi na nche peta gbogbo enike o na me ho si je me sha enike no wa shako wa denche ne ka wo chejile ne yenu apete shi poto ka de komi ti o le no ni jina tole gbobu bibio e seyen no ne ka eni ne komi e fe pitin tale yin obla ne kra minisane anu kwale sane nlela unkele be sane hu ke kwani na ka obla yo mi neba aka wo pobi nchemi shimi ni ma mi ni sane e ka wo pobi ke ma chabu ka ba o no anu kwale sane kan de gbani ne ma ni cheni ni entale hin pa ni wo mi kite nyani na wo pobi sibe ni mi ya mi na ka agbene yan tie kan wo fa ka me bonu mo yense ni opobi bibia hu ekon yan tie chichi mi ne kan ni la mini ya no wo mi sho area ye keteni ani na awo pobi e ibi la ka awo pobi aka o chemi eke mi chobu e tashi ni nke wa wi je me mi la ka awo pobi ni febo mi no chemi wa gbele mi ni febo
anu kwale sane e do mi po aka ku sen ya ni na ka mamile e gba na wa ka ba singme na ona e gba na wa denche na ka mistake ni fi gba na wa ka ba singme ne ni keji a yase ko wen ko fi aka e laba assuation la ka won be ne ba fe ni ene fense ajobreo ni makwa ke ya wo mi anu afi ko ya ni me domoshi e wo e fe na kan she ko ye emi e la ka ke me fine won domoshi mi nkwe se mi mana ne ba na ka bia me mfo he wo no ko benni ne shife ashino ni nke hwe nke fon ni ne shikeke na ko fon ni layo ye oji oni bi e fe ono ko ben shi ba ashino yi ni mi den che normal ni mi den che nwu ye ni ne shi ko le wo mi ojugba ko na wo ashino na ni inyen ne ni bia ni nwu ne ko na ona shaka ne le wo mi wo ashino follow ni nwu e can play for and can ho there be a family mono because can le wo mi sane na kan no ni we nation je nwo ni bi ani ni wo mi nwo ni international ball na mi nwo ni mfeneke ajaka onupa wa agi mi je na fi okanye koku na kakai tantan chikatika mi nwo ni nwo asi no papa ni yen kumo nshi no je ko te ma mi ya to ba na kole dente blame ani bi nwo e je ko lo ani bi na fi bulu ani na fi okanye ni ani yu ka edit e ko eje mo fe keke eka efo shine ka efo e no ko ba mi ake shile ne fo ashino na ashino follow ne shile ne fo no wo kwese sane no ni manu no ji benke ekomehu ona ka na hihye denche shino ashino ni kana na ji no ashino denche no ma obla ya ashino de kana na ji ne na elaki fe lagan won ni bi ni no wa be ni anu ka kona ni aba ejen kona na ama no mafo kona na ama no what sit down me wo cheka na ne ba man shuo no inshuo ni ke ato wo ye komena kla meta no o ka on na ne baba man shuo ni ke ma mi le wo na ne ke me shuo no je me no ni wi ako inshuo no iyo no kuni mo shako wo nche o shako wo nche je wo yo jibo kaji nke na na mo shuo no ben ye fenye no be kwa ben ye ti fenye fen na ka Maame ka me wo nche onu pa agile opobie o fa no nu shishin no ka me wo nche onu pa agile ni mi ike na me shuo no oh ka wo nche onu pa agile ka wo bibibi ayi hye ba mata o no na o shuo na meta no na kan shuo ni mi o kan nke na ne ama no ni ke na ona bani wo ntu eni sho na bani wo ntu eni ni ke na ni emeshuo no hu ni ngbe na ni ke la ka o yo no kunim o shako wonche ne dole ne tona ne eshuo no no mi nka ma no mo ike na de me no mo je no mo ikono ni makon ya me do mo no be kale pi amekolo no na menyomi inu tumo gbeme ababuo no wa be ni yoma na ipo e ababuo to my hospital even bia den chepo den che no amfo nhyan ya ka onukpa yi aba ni ni enwa mi unhia license africania sega branch onukpa agimi no wonche pana o ka yu je konko chinsiji o fa no na boni nchon no wa I try kete ka ba ni minita sine nka bo enu da ni ya adam ba mi hu ona bone yole ni ya adam ba no ka ma pe je nka mo ye ni anje nka mo ni ekpe etinsimi nkusuni no nka mo ye ni no nka bo ye ni nka bo enu da jensa ni gbaloji ba ka ma mi wata owie like nyejibu wa ase madale sani okeme sajigu sande gba fa onu no ni ncho shishi ewa amenami ameye he kwa hu kashi bemi sanene ni kabu wane ekamisiso ata misiso kopie ameba shi ababa gbele kotoku na ha ame ni wawulo mo neteshi momi eke ofulo mo ame momi agbele kotoku na aje aka agbecho ni jide o ga na agbecho akaje misiso kopie keba na akecho eba na agbele kotoku na ha ame ni amewulo mo momi ni ji wo blema boburo mo nun papa netu ense papa le momi wona momi e wa ye baba aba wa ye baba wa ye ba
seminar ba me nyu eteniba amba wie tutu papa so na agbe na wo ka ma ka da bi da esani mani fe ni e ame woto wa je mani e be mi. Watch Ake on Repeat Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Nega gbobu bi o na ni emo injalabi ani nwe hie ka de komi ka potasi nenu chaka gbile ni wa ya nwe to like anyi se je no kono ko e na ko bla yo e ona mbile ni ncho ake nomini kenya no ni ba ya imba namusu e nuani nke hie ho nke namusu e ni ji nwule na nabruku akatachie nwa asoma akuma kelen ekele nyie pen ni ekele efopo ni bruku e efanke ahe le ho efanke no ahe no wambile ni mfo edole ne gbe na wa wona ko bla yo ele mindset ne ke fi oni efe ji awo nga yeli no obodo nche kuma wonche ni ya awo nga wayo ni ya awo nga no peji problem e wo le ni opobie ji enye ni plekele no anye efi ese no ani na fe kete ba afi je no gono awo nga yeli gbobu bibio awo nga yeli ni twanke bebluku efo ebile da bile ne kele fo afo mi ahia kele na kan bia mi huno mi mpo na chon ni inlelepo sino mi papa le eke moko efo ne kele pa na pa kra inlemo beni mi ni eke ba nhye ani inle eke mi e won lo bla yo sino mi kele be kla na ne ba na mi o fa no na ni nchon no bebe gbo bebe aye bi enye no aye bi enye na enye je opo bi e no be fete bi la eni bodan je komo ene waye fi ene ni mo go tu ewon ni o ko de bankun gbila apete sipo ni je ofun ye na kan gbila je no ko bibi o gbila ni yu apete sike de komi ji o lenji na kan me fi o ka nu apete sikete ka atasin ma je komi kwasafo je no ko bibi wala no le side egbo bibi side le a problem ene ni ka ba shin mene de nche hu e ni ne po happy sane ne bada ni nan le ake asomo e woni bi nu eni nu e ka mi aka olele shi no ko ne ni te no ya me te wo e amo ho mi ni ikelepa ya mo ho mi lepa be fe be ne ke ma pe yesumo ni efe style shi ina kule kwambi ni keke won chejile be mbi ni be ye nshishi keke won ke gbobu bibi o ke won chejile be ye nshishi opobi o mini o mo fe won jin fe ni ojele mi e amenyeji mami wata no wa me fe ga me ke won chemeji ame be mbi ni over no na ne wa ne sa ni nka me bi o bona jake gbeke ni tafache eleni e achon le ni o mi fun shi o ba chosele no obi anele emi fu mo ko shika ngabo pe ni nkwa oni femu na ga o ni ke ko nga mayele no nga mi ma o ni nkwa oni mo ni ko ba pe oni nkwa ni bulu yo e chonwe fo da mi because any share nchi iwo ye pi wo esani nwo emuji ni je ni eni shepo shi gbomo ni ji mi epo e nchi chon nchi kura fe mo na ka fe ka jipo na kan bia mi inliake papa le kele ye ho ni a reject ale ne fo ne ko be wo gbeju mini na achon ni nle na kan bia mi kun ni e ba po e ma fe ready male go kun ni na le no ma na ka o be mbi enyen o fa wana si le nlele kra nlele kra nkala wi ko dan that day was the first day wala no awo ngayeli ni na awo nga ko ye pie o chon bulu ko mo fe mo ni ya unga pie e on chon bulu no ba no shu yan shi ko chon bulu shi awunga ile aka dwen moto hi na be ne yole agbene mami wata bi fe mami wata bi ni o kwami mami wata wu mami wata nga
Mami wata bi mo fe mo ni okwami look we can do it bia na policy ni nke ba nke Roman bi ya me so mo Methodist ya Roman bi ya me school Methodist bi ya me school mini Presby ya me school Anglican ya me school me hu bia na ima mami wata hostel ya do wenya actually Marine View hostel Isama Marine World Resort ima Marine Guest House ya bojo ase me hu mama Marine School Bona feni ke won ngbo bile na e ka bala ke wo e wo school ko ba ke hele e mo won se banya school e ba wale mo ko ye na eja blochi e ba ba ni fe mo ko nu blofo e to ba fe to kala wi na mo ya che ne ba interpret e we shebe ni ke won che jibo mo e sa no mi oye no bia ya school bona feni wo se ko be ni wo no yen ya mo bile obile banya edomu na enyo no na etuni bile ma bi tafla che je fe te school she be an education ehia ka won chajibo wo ya school even if possible term adult education no ya join no lo gbe mapo ke boni ke mo hwie no ba nu ehia ke show ke wolo ke pemba for one na bona fe ni keji mokoba ne eba no ba tuni ale ne ba kakita ma fe kita ne kan promise ne ba na ko tun wa mi ma china ma boshia ma bolali ma fe no ane sign ke onane he jole ne ba o kala nyomo bi mo no ka obi la nyomo ni wo se ne afa police case o ya wolo no ka ba chon aka ba nwo na e ba no na ewo ni nka wolo eto inwo he achi be mi ni impact on mi indian ya ni nte nje me she komo fiabo ni papa ya ye wo na ke hale won se be ni shoje egbe ejen ke yi abi mi afiabo ni na je na kan yi afiabo ni mi na je 2 years to na kan afie wojin kehwehyin na bonta omo na mpagbe Ghana nunwa bona na me ke heleshi na me na ke lela ke benjo no ni yo anukwale ni ofa na ona boni ni eyole ne wa mo fiamu abomoden ko da chon na efebu engbele ya adult education be ye nya nya fie ko mi pa ne fa nya me waja cheme ne ka trash ene she ebi wuni won che onyo espresso ye ojugba ebi no onyo sa ka olewolo mi po no trigger abobo no banye o so he ojugba jeni oba na won che ko ni bu mama ko isa ko ne ko do manchano dedwa ayensa abe ni bia ka ni mi ni hu ne ene le won che ni mi ni seka egbesi lo alale ona shikeje ofe ne ke adult education ne obodo nche o ka bule fata yes o tosio bona fe ni kamo jeko ne nabo bule yo agbona owie mo ke boni mani bongo you attend to them beni money sani okela agbasa ne fi boni sano le no ba fe is education o mi pa ni fai no po ba wabo ajaka wojin je won fe wo wiemo fe wiemo na ayo enu no won ko ye ni ebanye ba ne ayo block photo ba na ayo ni na bu won che no ko nyimi won che na yi shi na ayo block no nu block to ba fe to na no nyimi wo yo no ehi ni esa mena mi challenge ni aka mo fe mo ya adult education ni akaseni akasioni ka no yin egbo bi abo na opoku legbe ya kesan no nyo kaseni wo fe won kaseni lolo wo mi panye fai nya bo ai moden nya mani woni ibi nya nkwami mami fosia ni nga o ete Akins nya ifato ibi efe mi nganye nya fe nya iradon zawuze one marine leaves one ya okwa wo se wuze one yo be wo mame ewie enagbe mo ga won to won ma wo papa royal priesthood esu no report media e ka ke ba wo mame question ne kaji o tawo ni atwa no kwada fia bolo mo mo no ni o na hye wo no wo sack funu ye no fe no mi wedding jo party jo no fe kaji o che ribibi amba habo skobe ko wen ke Marine World Resort no mi wata ko shwe wa na te to my condition ka le no ba sakumo no bo ma no cho bank o bank ame
I'm gonna fail no ni womo cold room. I call to ko call no acho ha bone. Go to no onu daye. Salon ya me no to no ka o mi aso ye. Then e wo kuru kale hu. Fe ko o ba jo wa nche. Marine World Resort no water. Won gbele eko no ga twa no manye abla wo fe. Watch Ake on Repeat Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, Noni Ule Ubali.